Dobar dan. Za početak moram da kažem da vam se neću obratiti rečenicom iz neke knjige, ali se toplo nadam da ćete s ovog susreta sa sobom ponijeti barem jednu rečenicu koju ćete pamtiti. Jer znate kako, zapiste se, kažu da najmudrije govore dok šute ili dok pišu ili jednostavno pišu i šute istovremeno. Međutim, ja sam danas prvenstveno ovdje da vam se obratim kao čovjek i da izađem samo iz te kože autora. Kada dođe do tog momenta kada knjiga mora da se objavi, tu se rađa nešto novo, rađa se moment gdje se korice knjige zatvaraju, gdje autor mora da progovori. I zato hvala vama što ste danas ovdje i što mi dajete šansu da razgovaram sa svojim čitaocima uživo, jer svaka knjiga počinje tišinom i tako tišinom počinje svaki razgovor sa mojim čitaocima. I hvala vam što ste danas ovdje, što možemo tišinu da pretvorimo u razgovor. Ovogodišnji slogan sajma jeste "Čitaj me" i mislim da definitivno ne postoje dvije realnije riječi koje bi bolje opisale sliku ovih prostora, jer sjećam se prije 3 godine kada sam možda među prvim putima i bila ovdje, čim sam došla tu, toliko knjiga ima i mi koji volimo da čitamo prepadnemo se jer želimo da ih pročitamo sve istovremeno i baš u tim momentima gdje ljudi prestanu da pričaju na sekundu, gdje dođe do tog jednog zareza, gdje u toj milisekundi koja je jako rijetka, gdje ljudi zašute, neki uspiju da čuju taj šapat knjiga koje poručuju da to nisu samo strance, već da se između tih redova kriju duše koje samo čekaju da budu otkrivene. Kaže se za takve slučajeve da to ne osjećaju mnogi, ali oni koji osjete definitivno se smatraju posebnima jer oni čitaju cijelom svojom suštinom, cijelim svojim bićem i zato su posebni. Isto tako sjećam se ovdje kada sam bila prije 2 godine, pitala sam se da li ovi ljudi znaju da će jednog dana i moja knjiga i moj naslov pripadati njima, jer sam znala da ću to ostvariti. Ja sam imala jedan san i radila sam na njemu. Naravno, nastavnica je spomenula i sam proces pisanja knjige i odmah me sasjekla i rekla nema šanse 2 knjige istovremeno. I to je bilo ujutru jedna, navečer druga i stvarno smo to uspjeli i hvala mojoj najboljoj nastavnici na tom jer bez nje ne bih mogla. I mogla bi da poručim ljudi, molim vas, moju knjigu čitajte tiho i sa razumom jer upravo u tim momentima tišine moja knjiga živi. Hvala.